Эми кийинки негизги өзүбүздүн сөзүбүз бул адам өлтүрүү темасына келет. Адам өлтүрүү дегенде көп адамдар, урматтуу бир туугандарым, барып бычак менен бирөөнү бир саяганда гана өлтүрөт. Бирок андан башка дагы адам өлтүрүүнүн түрлөрүнө, адам өлтүргөнгө себепчи болгон, ага шыкакчы болгон, аны көндүргөн, ага жардам берген, ага себеп болгон, ошондой эле жанагы боюндагы бар балдарды өлтүргөн, аны боюнан алдырганга жардам берген, алдыр деп кыйнаган эркектер, алдырган аялдар, алып берген врачтар, дарыгерлер, ушулар жеткирип барган таксилер, айтор ушулардын бардыгы урматтуу бир тууганым, адам өлтүрүүгө тең шериктеш болот. Демек, адам өлтүрүү боюнча чоң күнөөлөрдүн дагы бирин айтканга аракет кылабыз. Кур'ани Каримде Аллах Таалам айтат, урматтуу бир тууганым, бул урматтуу бир тууганым Ниса сүрөсүнүн 93-аятында келет. Allah Teala aytat: "Ve yaqtul mu'minan muta'ammidan feceza'uhu cehennem halidan fiha ve gaziballahu aleyhi ve la'anahu ve a'adda lehu azaban azima." Kimdeki bir momin musulmandı çındap, atayılap, maksatlı türde öldüre turgan bolsa, elbette oşol öldürüğünü adal degen niyette, bolu veret degen niyette öldüre turgan bolsa, fecezauhu, anda anın cezası cehennemu haliden fiha, tozokta tüvölükü kalat deydi. Ve gaziballahu aleyhi, ağa Allah talan gazap açusu gelet, ve la'anahu, cana alilemez, Kudayi talan ağa urmatı bir tuğanım kargışı bolat deydi. Ve a'adda lehu azaben azima, cana ağa ulu azaptı dayardap koyut deydi. Demek tozokta kalu, tozokta tüvölükü kalu, Allah açusunun gelüsü, Allah'tan kargışının gelüsü, cana urmatı bir tuğanım, bul adamga ulu azaptın dayardalusu, mına uşul adam öldürgen adamga elbette teşeri bolat deydi Kudayi talan. Kur'an-ı Kerim'de Nisa surasının 93. ayetinde mına şunday dep urmatlı bir tuğanım bağ veret. Andan başka bir ayet bul urmatlı bir tuğanım Tekvir surasının 8. 9. ayetlerinde ve izel mev'udatu su'ilat bi ayyi dembin qutilat. Arap adatlarında, elbette Arapların bardığında jayılgan emes, ошондой Arapların tarihinin bardık doğrunda jayılgan emes, balkim Peygamberimiz gelgen doğrudan birazırak murdarak kebir Arap urularında, kebir üybülölörde, egerde kız törülse, oşol kız giyin soğuş bolup turgan uçurda, kolga düşüp kalıp gün bolup kalsa, bütünde uruğa şermendeçilik alıp kelet degen maksatta törülgön kızlar türüyle gömüp turgan adat bolgon, Hazreti Umar da kızın türüyle gömgön. Muna oşol jönünde ve izel mev'udatu su'ilat bi ayyi zembin qutilat, mına oşol türüyle gömülgön kız dağı suralat deyt, seni kaysıl sebepten, kaysıl günahın için öldürüldü de. Urmatlı bir tuğanım, oşol kızdı gömgön atene suralganda ele. Hazır dile oşenti boydan al, Allah törülgön öldürüp atsa, bul adamlar boydan aldırıp, boydan düşürüp, hiçbir sebebi yok, jön ele, güyöller ayalları majburlap, je ayallar baldar göp bolup gitti de, je güyöllerine tarınıp ketip kalıp, je başka bir nerse aytor, je bağalgandan korkup, rızkısından korkup, özlerinin baldarını türlü öldürüp atkan vraçlar var, güyöller var, kaynata kayneneler var, oşonda ele janagıday süйлöşüp alıp boyun olup kalgan jigitler, kızlar da oşuntu aldırganlar bardığı adam öldürgөнгө tete günөө bolup eseptelet. Peygamberimiz aleyhisselam aytat: "Ayyu zambi a'zamu indallahi ta'ala" degen surooga Kudayın aslında en çok günü kaysıl iş dep suralgan surooga Peygamber aleyhisselam жооп beret: "En tec'ale lillahi nidden ve huve halakaka." Sen Allah subhanahu ve ta'ala'ga şerik keltirүүң, al seni jaratkan. Kudayım seni joktan bar kılgan, seni, atenenge, bir tuğandarını, senin boluş turpatının bardık, omatının bardığın jaratkan Kuday Taalan özüne şerik keltirip, arvaktarga, mazarlarga, toğtaşlarga, daraktarga, kasiyetli sularga, bulaktarga sıyınganın mına uşul Kudaydan çıkıp ketkendigin, Kudayga şerik koşup, başka Kudaydan başka bir makuluktu jaratılgandı Kudayga ten kılıp koygonduğun en çoğun günü ödesi. Andan keyin sümme ayyu, andan keyin kaysıl çoğun günü ödegende Peygamberimiz aytat: "En taqtula waladaka haşyete en yut'ama ma'ak." Özüңdün perzentingdi meni birge okat jeyt, menin birge tamak jeyt, men bunu kantip agam, rızkısın kantip berem dep özüңdün balаңды öldürүүң deyt. 4 balam bar boldu, 5-sinin gereği yok. Aylık az bolup atkan uçurda, azı kriz bolgonda bu çegaranı Kazaklar jaap koydu. Kantipaga telen balan dep özünün baldarını öldürüp boydan altırıp atkandar, şkolga okutatım dep atkandar. Aytır uşintip balasının rızkısın kantip taap berem dep balasını boydan aldırgandardın bardığı balasını öldürgөнгө tete, bul oşo şirk keltirүүгө barabar bolmadı bir tuğanım günөө bolat. Sümme ayyu, andan kiyinki günü kaysıl günü degende en tuzaniye halilete jarika, özüңdün koşunanın ayalı menen soykuluk zina işke baruң dedi.
Şariatыбыз боюнча башка никеси жок аял менен кол кармаш учурашканга, аны менен өбүшкөнгө, аны менен жылаңач болуп жатканга, же жөн эле жылаңач болуп көчөдө басып башка никесине жок эркектердин көзүн кызартып, жанагы кыргызда сөз бар, кунажын көзүн сүзбөсө бука жибинүү деп, көзгө чыгып кунажында ол көзүн сүзгөндүн бардыгы арам болуп эсептелет. Бирок ошол арамдын ичинен дагы өзүнүн кошунасы менен болгон күнөө эң чоң арам экен, урматтуу бир тууганым. Анткени кошуна аманатка бекем болот. Кудайым кошуна кылгандан кийин кошунанын акысы болот. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, Cebrail мага кошунанын акысы ушунчалык көп экендигин кайта айта бергендигинен улам мен кошуналардагы адам өлгөндө мурас алып калар бекен деп ойлогончолук деңгээлде пикирлендим дейт. Демек урматтуу бир тууганым, кошуна башка адамга караганда акысы улуураак болот. Демек башка адам менен кылган сойкулук зынадан дагы кошунанын аялы менен, кошунанын күйөөсү менен болгон ойноштук, жанагыдай бир жаман маселе, никесиз байланыш, булардын бардыгы үчүнчү чоң күнөөнүн катарына кошулат деди. Андан кийин Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون деген аят жүрдү. Албетте урматтуу бир тууганым, бул аяттын өзү бул Фуркан сүрөсүндөгү 68, 69, 70 аяттарда Кудай Таала айтат: "Валлазина ла яд'уна ма'аллахи илахан ахара". Бул жакшы адамдар сыпаттап келип, булар биринчиси Аллах Таалага шерик кошпой дуа кылган, Аллах Тааланын өзүн жалгыз Кудай деп тааныган, андан башка Кудай деген туура эмес түшүнүктөрдөн алыс болгондор, ошондой эле Кудай Таалам арам кылган жанды өлтүрбөгөндөр, ошондой эле зына кылбагандар деп мактап келет деп мына ушул аятты окуп жүрдүм. Аттуу бир тууганым, демек бардыгыбыз колдон келишинче аракет кылып, башка бирөөнү өлтүргөнгө же өлтүрткөнгө, ошого себеп болгондо, сөзүбүз менен, колубуз менен себеп болгонго себеп болсо, Кудай Таалам бизди күнөөбүздү урматтуу бир тууган өтө оор карайт экен.